भारतारि आइजो क्रिकेटनि हादरारि हानजायाव आसामनिफ्राय गिबिसिन जायगा मोननो हानाय आइजो क्रिकेट गेलेगिरिया जाबाय उमा छेत्री। बिथाङा उइकेट किपार आरो बेटार महरै गेलेयो। हादरारि हानजायाव जायगा मोननो हानाय उमा छेत्रीखौ थांनाय जुलाइ दानाव आसाम क्रिकेट एस'सिएशननि फारसेनिफ्राय बरायनायजों लोगोसे 5 लाख रां होदोंमोन। उमा छेत्री बिथांनि न'आ आसामनि बकाखातआव। बेबादिनो हादरारि थाखोनि आइजो क्रिकेट गेलेगिरि उमा छेत्रीनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 10 लाख रां होनायनि बाथ्राखौ समबारखालि काजिरङायाव 9थि माहारियारि आखाइ हिसान सान फालिनायाव बाहागो लानानै फोसावो। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি বোকাখাতৰ বাবে আৰু অসমবাসীৰ বাবে উমা ছত্ৰীয়ে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত খেলিবলৈ পাই গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। আজিলৈকে ভাৰতৰ সিনিয়ৰ ক্ৰিকেটত মেন বা ওমেন কতো আমাৰ অসমীয়া খেলুৱৈ খেলিব পৰা নাছিল। উমা ছত্ৰীক মই আজি অসমবাসীৰ হৈ অভিনন্দন জনাইছো আৰু তেখেতৰ সুযোগ্য পিতৃ লোক বাহাদুৰ ছত্ৰী আৰু দীপা ছত্ৰীকো মই ৰাজ্যবাসীৰ হৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছো। আজিৰ সভাতে মই উমা ছত্ৰীৰ বাবে অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ 10 লাখ টকাৰ এটা উপহাৰো মই ঘোষণা কৰিছো।